kan hriat theuhin Reverend Dr. H.K. Loya Baptist Koshan kan puipa le Congress Party tan phei chuan min nat lo tak ka mit thla voi ni ana langa kha punun moi te pi meria mi te ho anon lu chuma thane manga izia te le kan party tana min du saktu kan party anga injiak lu chu ni lo ma se min hlat lo tak ani ti rechungin voinia hian ama hriat rengnan kan chairman poka dil lova asuna hun minute khat ngoi renga dingchunga suna hun neila train ka hria chu pu Reverend Dr. H.K. Loya asuna hun ilo mangu i chuangu